Посылканын ичинде Муслимага арналган сюрприздер өтө көп. Муслима, азыр ашамыз тура тур. Сен отура бер. Муслима онун ичинде кандай сюрприздер экенин билмеди, өзү көптөн менен сурап, күтүп жүрген заттары бар онун ичинде Муслиманын. Азыр Муслиманын реакциясын бирге тамашалайбыз. Пиндодон келген супер сюрприздер. Достар, көресиңдер. Biz istейбиз сюрпризди баштайбыз ба? Баштайбыз. Караңыздар, коробкалардан бир коробка. Осунун ичинде Муслиманын заттары көп. Кандай бар? Азыр ачып көрөбүз ичинде эмне бар, эмне жок. Канаскурик. Муси, Достар, мен анышам. биринчи кайсын ашамыз биринчи? Биринчи нан ашамыз дейди. Бул жерде тек кана Муслиманын эмес, биздин да заттарыбыз бар. Кайсынын ичинде кандай заттар бар экенин биз билбейбиз пока. Муслиманын коробкасынан баштайбыз. Муси, бул, по-моему, мына Муслиманын неси эмес, бул стекло, телефондун стеклосу. Ой, бул Муси ичкен затын эмес экен, бул биздин затыбыз. Но телефондун защитный стеклосу, тоже Пиндодон заказ бергенбиз. Науши. Ал нан ашып көрөйүк. Мына дэви коробканы ашып, Муслиман дэви коробканы ашкысы келип атат. Достар, бай булат. Көресиңдер. Баштайбыз. Достар, караңыздар, кажется, bunun ичинде биздин Муслимага арналган заттар бар. Вау, Муси, караңыздар, тадам. Бул Муслима бизден осындай сурап жүрген фигуркалар. Караңыздар, достар. Сюрприз, Муслима. Достар, караңыздар, мына принцессалардын образдары. Мына принцессалар, кара Муси ичинен сураган принцессалар. Көрдүңүздөр ма? Неше түрлүү принцесса, эмне деген көп принцессалар. Караңыздар, мына принцессалар аппак көрүп турсузбу? Муси кара. Энди Муслима осы принцессаларды нандай менен бояйды. Сосын сиздерге биз видеого түшүрүп көрсөтөбүз калай бояйтыныбызды, жарайбы? Караңыздар, мына осуларды бояп, образдарды боёого арналган образдар. Күчтүүмү Муси? Сен кара, налармен бояйсың. Мисалы кара. Караңыздар, например, Белоснежка ма? Белоснежканы бояп, Белоснежка кылатмын. Муси, сен үстүп бояп чыгасың, кара. Муси, достар, казыр Муслима энди осуларды бояйт, кийин видеого түшүрөм, тоже жеке видео кылам, бөлек. Жок, буну кийин ашамыз, Муси, кийин ашамыз, жарайбы? Арун Раянага подаркага алып барасың бирөөнү. Жарайт. Достар, күчтүүмү? Караңыздар, күчтүүмү? Осулай караңыздар, осундай нелерди, образдарды Муслима бояйт. Сосын буну видео түшүрөбүз. Муслиманын бир сюрпризи чыкты. Эльза бар, кара. Эльза бар. Эльзаны бояйсың. Эльзаны кандай цветпен бояйсың? Мындай көк цветпен бояйсың, э? Макул. Кийин бояйтын кезде тагы да видео түшүрөбүз жеке, жарайбы, достар? Мен бояйм. Эми Муси, нанын ичине ашайык ба? Нанын ичинде эмне бар экенин көрөйүк. Көрейик. Вау, достар. Караңыздар, мында тоже Муслимага арналган сюрприз бар экен. Бир, эки, үч. Муси, көзүн жум. Муслима көзүн жум. Кыз кара, камерага кара, көзүн жумган көзү. Караңыздар, достар. Муслима көзүн жумупту. Сюрприз, достар, караңыздар, мына куроми кукла. Достар, биздин Муслима куроми кукла сурап жүрген менен. Мен сону Пиндодон заказ берген. Караңыздар, бизге куроми кукла келди. Көрүп турмузбу? Сиздерге жакшы көрүнүп турбу? Доша, кара. Куроми кукла. Аягы бар. Науши. Сумочкасы, шапочкасы. Кукла калайсың? Кукланын басына киетін шапкасы несі бар екен, мындай ободогы да бар екен. Кукламыз өте әдемі екен. Қараңыздар, осылай аяқ қолдарын барлығы қозғалады. Осындай аяқ қолдарын бәрі қозғалады. Табандары үшін аяқ киімі бар екен. Көрдіңіздер ма? Қазір
Biz аяқ киімін кигіземіз. Бояться. Бояймыз, қазір бояймыз. Курица. Давай бояться. Муси? Ура, Карас. Ne yiyeceğim? Şipetten boyaydı. O basın istedi mi? Bilmiyorum basın. Aşağı. Бүгінгі қонаққа аруға шақырамыз ба? Akuyadu sürprizim. Қараңыздар, достар, Муслиманың куроми кукласы. Бұл Муслиманың екінші сюрпризі. Муси, қара сенің куроми куклаң. Куроми көйлек. Муслима осындай сұрап жүрген менен. Basın toplayalım. Мен мына жерде не бар екенін көрейік. Canım. Мына жерде мынаның ішінде не бар екенін көрегенді ал. Достар, қараңыздар, мынау шаш бояуға арналған не? Mançı. Бояу. Муслиманың шашын розы қылып бояуға болады осымен. Қазір ашып көремін. Boyak sırmanı. Кейін бояп, нағады боятын кезде мен сіздерге видео түсемін. Asamır. Asaytı. Asamır. Yürüyen kurik. Aslında boyak. Asaytı. Boyak. Ben boyayım. Üzülmez. Boyam gitti. Қазір бояп беремін. Достар, қараңыздар, мынау тоже Муслимаға арналған сюрприз. Біздің Муслима шашымды бояп бер дейді. Біз намен Муслиманың шашын розы қылып бояймыз. Кейін тоже бояп, жеке видео қылып түсіріп көрсетемін сіздерге. Бұл шашын бояймыз, бұмен біз Муслиманың. Көрдіңіздер ма? Бұл шаш бояуға арналған. Boyak. Мен бояймыз. Asaytı. Canım kaç. Аны чехол папасы алған. Мынау мен алған чехол, өзіме осындай чехол алғам. Біз папасы екеуміз Пендудан өзімізге чехол заказ берген тұғынбыз. Oğlum şey. Телефон жоқ қой, саған сәжем чехол. Қазір кигізіп көрем телефоныма. Вот.